Dobrý večer, všetkým prajem. Ja sa strašne radujem, že ja môžem rozprávať po našky. To je... Nebudem tu rozprávať krásne po slovensky, no hádam sa, nikto neurazí, ale naozaj veľmi sa radujeme, že tu môžeme byť. A tak sme prosili Pána, aby ste boli povzbudení, aby sme tak do vena chválili Pána a našou túžbou je, aby tie pesničky, čo budeme spievať, čo budete môcť čítať, aby tie slova tak zažili, aby ste počuli tie slova, že o čom to je, že tu nespievame len krásne, ale že naozaj každá pesnička má v sebe pointu a to je Boh. Proste to, čo aj On robí v našich životách a budeme s vami aj deliť také svedectvá a no bolo mi povedano, že sa máme aj predstaviť, tak tu máme Irénu, ona je z Baškého Petrovca, Oliver je z Banskej Bystrici, Dovena s Drahom, Sára, ona je naša, ale žije na Slovensku, Ema, to je moja sestra, Ester, isto z Baškého Petrovca a Miško, Michal z Banskej Bystrice, tak, no. Takže poďte s nami chváliť Pána Ježiša a tí, ktorí možno ešte nepoznáte Pána Ježiša ako svojho spasiteľa, tak mám nádej, že budete cítiť takú slobodu, takú otvorenosť k tomu, aby ste počuli, čo Pán chce povedať aj vášmu srdcu, čo jeho duch môže učiniť, ukázať vám na to, že on je ten, o kom tu spievame a že v ktorom sa radujeme. No. Bóg je s náma i snagu daje nám, uvek snagu daje nám. Bóg je s náma i snagu daje nám, uvek snagu daje nám. Náš Boh vláda za úvek, náš kráľ mocný i zbaviteľ. Náš Boh za úvek istý je, za úvek istý je. Snažaný močanu svojoj slávy, on vráťa snagu slabý má, nosí na kríli má, u svojoj ruci i mene čúva. Boh je s náma i snagu daje nám, uvek snagu daje nám. Boh je s náma i snagu daje nám, uvek snagu daje nám. Náš Boh vláda za úvek, náš kráľ mocný i zbaviteľ. Náš Boh za
srdce, niekoľkí prinášame pozdravy z ďalekého Slovenska. A v našom cirkevnom zbore, keď počuli, že ideme sem, tak kázali veľmi pozdraviť. Tak príjmte tieto pozdravy a teda radi aj zoberieme potom tie vaše pozdravy naspäť medzi nás. A musím sa priznať, že keď títo mladí ľudia prišli s takou ideou, keďže sú odtiaľ to povedali, a čo keby sme tak priniesli troška radosti domov. A ja keď som počul domov, tak nechciac, musím sa priznať, že som 17 rokov Petrovci prežil. Hej, narodil som sa na Slovensku, 8-ročný som prišiel do Petrovca a keď som mal 23, som išiel naspäť, kde som sa narodil, ale tu je časť môjho domova. A keď som počul, že je možnosť ísť pozbudiť srdcia našich bratov a sestry, srdcia nášho ľudu, tak som neváhal, tak som veľmi rád, že a títo mladí ľudia majú srdce tu doma a že môžeme sa vraciať späť s piesňou, ktorá zdáva Bohu česť. Sú živeli mnohí veľkí ľudí, kráľevi vládári chválili Isuse silou. Знам за jedno koji nikad proći neće. On je kralj nad svima, on ne umire. Njegovo je ime divno, neprolazno. Isus moj, srce smo presadili, ipak čovek umire. Naš je život travka koja brzo uvene. Znam za jedno koji nikad proći neće. On je kralj nad svima, on ne umire. Njegovo je ime divno, neprolazno. Isus moj, žurno napredujemo, stigli smo do meseca, ali možemo li iz nečeg stvorit nešto? Samo Bog to čini, Hrist naš večiti. Znam za jedno koji nikad proći neće. On je kralj nad svima, on ne umire.
čuda si činio, nemoćne ozdravio, niko nije kao ti. U mrak si zasijao, iz praha nas podigao, niko nije kao ti. Naš Bog je velik, naš Bog je silan, Bože, tebi ravnog nema. Iscelitelj si, moćan u snazi, naš Bog, naš Bog. Mrak si zasijao, iz praha nas podigao, niko nije kao ti. Naš Bog je velik, naš Bog je silan, Bože, tebi ravnog nema. Iscelitelj si, moćan u snazi, naš Bog, naš Bog. Iako Bog je s nama, ko može protiv nas? Iako Bog je s nama, On će pobediti. Iako Bog je s nama, ko može protiv nas? Iako Bog je s nama, On će pobediti. On će pobediti. Naš Bog je velik, naš Bog je silan, Bože, tebi ravnog nema. Iscelitelj si, moćan u snazi, naš Bog, naš Bog. Aj tej predošlej piesni. Často ideme životom, ktorý v živote nás stretnú niekedy veľmi rôzne veci. Ja som mal 18 rokov, keď som prišiel domov a moja mama nebola viacej doma. A som ju hľadal všade po Petrovci, nevedel som ju nájsť a potom som ju našiel u iného muža. A môj život sa v sekundách rozpadol.
môj najbližší človek, do ktorého som vkladal každú nádej, skáďal mi prichádzala všetká sila, odrazu som nemal sa o koho oprieť. V tom čase som aj navštevoval cirkevný zbor, chodil som do kostola, chodil som do zboru, ale ja som nerozumel, že kde si, Pane Bože, teraz? Hneval som sa na Pána Boha a som hovoril, že ja si taký život neprajem. Som veľmi sám a veľmi ma to bolí. A viete čo? V tej tme, v tej stratenosti som otvoril Božie slovo, ktoré má moc. Má živú moc, z ktorého bude aj dnes kázané, ktoré svedčia o tom, že Boh je živý. A Boh ma pozval k sebe a povedal, si sa sklamal v ľudí? Skús to so mnou. Skús to so mnou. Ja som tu živý Boh, ktorý ti podávam ruku. Poď. Viete čo? Vtedy som mal 18, teraz mám 50. Ani jeden deň som neoľutoval. A Boh je verný, lebo ten príbeh pokračoval a aj moja mama sa vrátila späť. Aj k Pánovi, aj do našej rodiny. A Boh je Boh zázrakov. Na ňo sa dá spoľahnúť, len či my chceme mu podať ruku. Chcem vás povzbudiť týmto, že Boh je verný. Som už starší, už nevidím až tak dobre. O velik je Boh, rám nám unéma, Gospodár jeho, nad svým ľudima, pred ním se razdelí more crveno, još i danas ima istu moć, pred teškom nema. Neko poznaje brige i tvoja, neko ko je i tvoj spas, neko ko te ne ostavlja, jer na krstu podneo je sam teret tvoj i sav tvoj jadi on želi uvek s tobom biti. O velik je Bog, rám nam unema, Gospodar jeho, nad svim ljudima, pred njim se razdeli more crveno, još i danas ima istu moć, pred teškog nema. Isus poznaje brige i tvoja, Isus, on je i tvoj spas, Isus tebe ne ostavlja, jer na krstu podneo je sam teret tvoj i sav tvoj jadi on želi uvek s tobom biti. O velik je Bog, rám nam unema, Gospodar jeho, nad svim ljudima, pred njim se razdeli more crveno, još i danas ima istu moć, pred teškom nema. O velik je Bog, rám nam unema, Gospodar jeho, nad svim ljudima, pred njim se razdeli more crveno, još i danas ima istu
pretežkov nemá. Amen. Ja mám tak veľa povedať a neviem, čo prvo poviem. Ale táto pesnička, vráť mi text. Nie je to tá? Aha, nie, pogrešná. Dobre. Že o veľký Bog ravna mu nema, Gospodar je on nad svim ljudima, pred njim se razdeli more crveno, još i danas ima istu moć, preteškog nema. To je Hospodin. A včera, keď niektorí zdieľali svedectva, tak som sa našla v tom, že sa cítim možno tak vzdialená troška od Boha, že ho možno nezažívam tak intenzívne, ako by som chcela. Ale táto pesnička mi pripomína, že môj Boh je veľký. A ak mohol rozdeliť to červené more, aby stálo, aby ľud prešiel cez neho po suchu, tak aj v mojom živote je takisto veľký, ako aj bol tedy. A to je, aj ďalej v texte hovorí, že on je rovnaký, ako čo bol. Že nezmenil sa a nezmení sa. On je istý včera, dnes aj na veky. A dúfam, že vás to povzbudilo, ako aj mňa, ten text. Poďme všetci spolu túto pieseň ako modlitbu vyznať. Svoju slávu zjav nám, Pán náš, svoju slávu zjav nám. Svoju slávu zjav nám, Pán náš, svoju slávu zjav nám, Pán náš, Boh náš. Ježiš je Pán, on korunu vzal. On je náš Pán. On dal ľuďom svetlo, keď porazil noc. On je náš Pán. Nie je nik ako on, nekonečný vo dňoch. On je náš Pán.
A ja chcem prispieť svedectvom, že sa môže stotožniť z časti s Drahom, že a ja som pred nejakými 2 rokmi tiež prežívala, ale väčšinu vlastne môjho kresťanského životu som prežívala takú viac len strach, úzkosť, Boh ma nevidí, Boh ma nepočuje, čítam si Božie slovo. Pre mňa asi tie zasľúbenia, ktoré sú dobre, nevážia, čo by sme povedali. Že pre mňa je len to všetko, že Boh sa na mňa hnevá. Ja som ako Ezau, ja som prekročila tú hranicu Božej milosti a proste ja sa nikdy nedostanem do neba, ani keby som proste sa modlila 1000 modlitieb a všetko, čo som cítila aj počula je, že Boh ťa nepríjma. A tak som chodila roky. To bola ťažká depresia. A nezažívala som zmysluplný život. Práve opak. A všetci rozprávali, že Boh ti dá zmysluplný život. No ale ja som vedela, že Boh je. Ale ja som nezažila zmysluplný život, pretože pre mňa nebol Boh láska. Pre mňa bol Boh môj najväčší kritik. A niekto, kto sa najviac na mňa hnevá. A kto užíva si vidieť, kedy chybím a povedať, dobre, tu si skončila so mnou, koniec. A tak som išla tou púšťou, bolo to dosť zle a pamätám si, že jedného dňa som počula nejakú kázeň a volalo sa, že myslíš si, že si urobil neodpustiteľný hriech? Najdi zasľúbenie v Biblii. Tak som začala čítať a išla som radom. A v Matúši je taký verš, také zasľúbenie, že každý, kto hľadá, ten nájde. Každý, kto klope, bude mu otvorené a každý, kto prosí, dostane. Ja som sa nemohla spoľahnúť, že ma Boh miluje. Nemohla som sa spoľahnúť, že Ježišova obeť je aj pre mňa, lebo som myslela, že nie je. Že mňa Ježiš nechce. Ale som povedala, že OK, Pane Bože, že necítim, že toto zasľúbenia bude mať nejaký efekt, ale aj s tou beznádejnou vierou sa spolieham, že tu si napísal, že každý, tak aj ja som ten každý a ty si verný Boh. A ak si verný Boh a neklameš, tak ty odpovieš. A keby som nedostala odpoveď, tak to je v pohode. A Boh nebol ticho. Aj pravda, že to nebola pravda, čo som cítila. A presne nasledovný deň mi poslal veľmi jasnú odpoveď. A prevrátil môj svet iným smerom. Odvtedy začal byť veľmi hlasný v mojom živote a mi ukázal, že ale to nie je pravda, že ty sa tak cítiš, možno si tak zažila, proste, že si ma tak zažila, ale toto je moje slovo a že moje slovo je dôležitejšie ako tvoje pocity. A on odpovedal na taký spôsob, že odtedy ja ho vidím každý deň, on sa o mňa stará, aj keď napríklad zostanem ako študent bez obedu, že proste, koniec mesiaca, nepríde výplata. A ja som len, dobre, Pane Bože, sa postaráš o mňa a pošle mi osobu, ktorá sama, nikto nevie o tom, a pošle, že máš čo jesť? Príď ku mne na obed. A sa stará o mňa proste, že už nikdy viac nepochybujem, že sa stará, že počuje a že Božie slovo je proste živé. Ja to viem. Ja som to zažila a verím, že každý z nás to zažil a že ak sa niekto nachádza v takej tme, možno v takej púšti, že Boh je aj tu s tým zasľúbením a táto pieseň sa volá Smysl a píše, že kucaj na njegova vráta, on ti otvorí ty. Na pýtania ćeš svoja odgovor dobiti. Tak ak si sa našiel v tomto, ak možno súcitíš s niektorými vecami, ktoré som spomenula, tak ja som tu ako živé svedectvo, že Boh počuje a len to, že si tu, že budeš počuť túto pieseň, je vlastne jeho volanie po tebe. Tak dúfam, že ak sa niekto tak nachádza, že bude pozbudený a počuť Boží hlas aj teraz. Svojkom životu treba dať smysl.
će ti ruku uvek rado pružiti. Na kolenima traži, on će uslišati. Na molitvu će delom odgovoriti. Sve ono što ne mogu ljudi, Bogu je moguće. Od zebnje i zime u srcu nastaće proleće. Kucaj na njegova vrata, on će otvoriti. Na pitanja ćeš svoja odgovor dobiti. Ako sa Bogom savez još nisi sklopio, oslušni oko sebe, on je i danas tu. Otvori srce svoje i reci trebam te. Učinit će te sretnim, to ti nedostaje. Sve ono što ne mogu ljudi, Bogu je moguće. Od zebnje i zime u srcu nastaće proleće. Kucaj na njegova vrata, on će otvoriti. Na pitanja ćeš svoja odgovor dobiti. Sve ono što Ne mogu ljudi, Bogu je moguće. Od zebnje i zime u srcu nastaće proleće. Kucaj na njegova vrata, on će otvoriti. Na pitanja ćeš svoja odgovor dobiti. Božiu reč. Moj glas je polako počeo da me izdaje, ne znam zbog čega, ali nadam se da ćete me čuti glasno i jasno i pokušat ću da budem što glasnije mogu da budem. Moje ime je Jakov Jergačević i ja dolazim iz Zemuna i kao što je brat rekao imam veze sa Slovacima, moja supruga je Slovakinja iz Bačkog Petrovca, ali sam je preselio njenom voljom, nisam je gurao. Tako da razumem slovački dosta, ali ne raspravam. Ali ću pokušati da prenesem poruku i na srpskom, tako da me razumete. I hvala Bogu da možete da me razumete. Zahvalan sam Bogu što sam ovde sa vama i što sam dobio poziv da mogu da delim iz Božje reči. Biću kratak i jasan, to želim da budem. Što kraći, ali što jasniji. Govorit ću iz knjige Propovednika, 3. glava. Ja ću pročitati prvih 14 stihova i držat ću se u toj knjizi. I tema jeste da li postoji smisao i šta je smisao. Božja reč kaže ovako. Postoji doba za sve i vreme za svaki čin pod nebom. Vreme za rađanje i vreme za umiranje. Vreme za sađenje i vreme za čupanje posađenog. Vreme za ubijanje i vreme za lečenje. Vreme za rušenje i vreme za građenje. Vreme za plakanje i vreme za smejanje. Vreme za tugovanje
i vreme za igranje. Vreme za razbacivanje kamena i vreme za zakupljanje kamenja. Vreme za grljenje i vreme za suzdržavanje od grljenja. Vreme za traženje i vreme za gubljenje. Vreme za čuvanje i vreme za bacanje. Vreme za cepanje i vreme za krpljenje. Vreme za ćutanje i vreme za pričanje. Vreme za ljubav, vreme za pažnju, vreme za rat i vreme za mir. Kakva je korist radniku od njegovog mukotrpnog rada? Video sam zadatak koji je Bog dao ljudima da se s njim uče. On je sve načinio da bude lepo u svoje vreme. Usadio je ljudima u svest o večnosti. Ali čovek ne može da dokuči šta Bog čini od početka do kraja. Znam za čoveka nema ništa bolje nego da se raduje i da čini dobro dok je živ. Kogod jede i pije i nalazi zadovoljstvo u svom mukotrpnom radu, to je Božji dar. Znam da sve što Bog čini ostaje do veka. Tome se ništa ne može dodati ni oduzeti. Bog to čini da bi ga se ljudi bojali. Što postoji, to je već bilo i što će tek biti, već i pre bilo. Bog vraća ono što je prošlo. Poznajem jednog dečaka i on mi je ispričao priču u svom životu, a njegov život je išao tako da je on rođen u hrišćanskoj porodici i znao je za istog Boga za kog i mi znamo i o kome slušamo i večeras. I celog svog života praktično. Od kad je bio mali, slušao je priče, išao u nedeljnu školu, slušao je propovedi, sve on to znao. Jedan problem je postojao, a to je da sve što je znao nije bilo u njegovom srcu. I u njegovom srcu to nikako nije moglo da se sklopi i da razume jednu stvar, a ta jedna stvar je bila, ok, ako Bog postoji i ako sve što slušamo od propovednika, iz nedeljne škole, ako sve to postoji i sve je to tačno, zašto postoji zlo na ovom svetu? Gde je smisao? Gde je smisao života? Nema. U njegovoj glavi, kako je razmišljao, ovako je to izgledalo. Rodiš se i ako imaš sreće, rodit ćeš se u dobroj porodici. Porodici gde ćeš imati roditelje koji se neće razvesti, koji će te izvesti na pravi put i pomoći će ti da se školuješ. Završiš školu, jer to sam celog života slušao, završiš školu i bit ćeš dobro. I tako i ovaj dečak sluša, ok, završiš školu, bit ćeš dobro. I on je razmišljao, završim školu, fakultet, zaposlim se, možda upoznam ženu svog života, zavolim je, ona mene zavoli, dobijem decu, živim do 80. godine i to je to. Tu se život završava, umrem. Da li postoji nešto posle? Gde je smisao? I kako se on to pitao, on je saznao da ima bolest i da njegovo telo je bolesno. Da ima bolesti koje će celog života nositi. I on nije mogao da razume, Bože, gde si? Gde je smisao? I kao i ovaj dečak, tako i ovaj propovednik, autor iz knjige Propovednikove, isto postavlja pitanje, gde je smisao? Jer on započinje svoju knjigu, u prvom poglavlju kaže reči propovednika, sina Davidovog, cara u Jerusalimu. Kaže, ispraznost nad ispraznošću, govori propovednik. Ispraznost nad ispraznošću. Sve je ispraznost. Kakva je korist čoveku od sveg njegovog mukotrpnog truda pod suncem? Pokoljenje ode i pokoljenje dođe, a zemlja ostaje do veka. Sunce izađe, pa hita nazad na mesto odakle izlazi. I on kaže, ispraznost, sve je isprazno. Na drugim mestima on kaže, pomislih, hajde da ispitam naskladu, da vidim šta je zadovoljstvo. Ali i to se pokaza kao ispraznost. U svemu je video ispraznost. Na drugim mestima kaže da mu je Bog dao takvu mudrost, da je u mudrosti pokušao da nađe smisao, sve je besmisleno. Zašto? Zato što sve kratko traje. Ti ćeš umreti i ono što si
zaradio svojim rukama, radeći na zemlji, ti ne možeš to poneti gore. Ništa od toga, novac, ništa ne možeš poneti gore. I ako bismo se zadržali ovde, videli bismo samo čistu depresiju, zar ne? Tugu i besmisao. Ali ako odemo u Novi Zavet, onda sve polako počinje da ima smisla. Zato što se pojavljuje jedna osoba po imenu Isus koji kaže: dođite k meni svi koji ste umorni, natovareni, ja ću vas odmoriti. U meni možete naći pravi odmor. Na drugim mestima kaže: ja sam hleb života. Kogod meni dođe, neće ogladneti. Kogod u mene poveruje, neće ožedneti. Isus za sebe tvrdi da je Bog. I on je sišao na ovu zemlju da se poistoveti sa nama ljudima, da prođe sve što smo i mi prošli. Živao je do 33. godine. 30 godina on je bio stolar, živao je sa svojim roditeljima, radio je sve što smo i mi i što i mi radimo. Ponašao se isto tako. Samo jednu stvar nije uradio, to je da nije zgrešio. I zato što nije zgrešio, on je jedina prava žrtva za nas. Baš zbog toga što nije zgrešio. U 2. Korinćanima 5. glavi 17. stih kaže nam apostol Pavle da u Isusu Hristu je sve novo. Isus Hrist sve obnavlja i sve čini novim. On je otišao na krst da postane greh radi nas. I kad se kaže da postane greh radi nas, on zaista jeste prihvatio to mesto žrtve. Zato što je on jedini mogao da bude taj iskupitelj za mene i za tebe. Mi, dokle god smo na ovoj zemlji, van Boga, mi smo pobunjenici. Mi smo u ratu sa Bogom. I zbog toga nam je potrebno spasenje. Da se ne zavaravamo, nama spasenje nije u novcu, nije u pijanstvu, nije u bilo kakvoj drugoj supstanciji. Spasenje možeš jedino pravo naći u Hristu, jer ti on nudi večni život. Ovaj život će se prekinuti. I sam pisac, autor knjige Propovednika kaže: sve je besmisao. Ali u 3. poglavlju, ono što sam pročitao, on kaže: postoji doba za sve vreme, za svaki čin pod nebom. On sad malo menja priču i kaže: za sve postoji vreme, za sve, na drugim mestima kaže: za sve postoji svrha. Svrha jedino postoji kada je vidimo u Isusu. On nam objavljuje pravu svrhu našeg života. I da se vratim na početak o onom dečaku. On je pokušao da nađe rešenje za tu ispraznost koju je osjećao i koju je video u kladionici, u cigaretama, u alkoholu, u zaljubljenosti. I ništa nije uspelo. Osjećao je samo još veću odvojenost i tugu i smatrao je da ovaj život nema nikakvog smisla. Onda u jednom trenutku Hristos mu se objavio i shvatio je ono što je slušao od malih nogu, da bez Hrista nema smisla i zaista nema. Kada dodate Hrista, a on nije samo dodatak, nego on se nama objavljuje i on nas ščepa. On nas ščepa. Kad kažem ščepa, to zaista mislim, skrabi i ne pušta. I pokazuje ti se da je on zaista tvoj spasitelj. I na kraju, za ovog dečaka, ove bolesti su postale blagoslov. Shvatio je da u Hristu, kada se obratio, kada je počeo da hoda sa njim, znate, ništa se nije promenilo. Postalo je samo gore. Bolesti su postale gore. Stvari koje su mu se dešavale, mu se nisu dešavale pre Hrista.
sad mu se dešavalo samo gore i gore. Ali on nije odstupao, nego je rekao, sada tek vidim smisao. Jer mogu da shvatim da moj život nije moj život, nego njegov, pripada njemu. On nam je dao život, on nam je dao svrhu. I svrha jeste da ga spoznamo, da ga slavimo, da ga proslavljamo i živimo u večnosti sa njim. I ovaj dečko stoji ispred vas. To sam ja. I sa svim tim mislima, bolestima, problemima koje sam možda mogao da imam, to sve pada u vodu. To je sve besmisao. A Hrist donosi pravi smisao. Kada stane ispred vas i nemate više ništa osim da se pustite i kažete da, grešan sam. Tu sam priznao svoju grešnost, tu sam priznao svoje grehe pred njim. On je to uzeo od mene jednom za svagda i sada mogu da živim u slobodi sa njim. U tu slobodu poziva i on vas. Iz knjige Propovednika, propovednik završava svoju knjigu sa rečima: sećaj se svoga stvoritelja u danima svoje mladosti, pre nego što dođu dani nevolje i primaknu se godine kada ćeš reći ne mile mi se. Isus daje smisao vašem životu i pokazat će vam svrhu. Ovde smo svi različiti, apsolutno svi. Svako od vas ima drugačiji karakter, drugačije razmišljanje, drugačije borbe nego moje. Ali Isus vas vidi. On je tu u tom problemu. I on vas vidi i raširenih ruku vas čeka i kaže: dođite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti, jer moje jaram je blag, moje breme je lago. Ja sam blag i smeran i krotak u srcu. Priđite onome ko može da vas razume i da vam smisao života. Amin. Naozaj týmito piesňami, ktoré budú nasledovať, chceme vám dať príležitosť reagovať na Pána Boha. Jeden každý z nás kráčame nejakým spôsobom za Pánom Bohom. A Pán Boh nás chce ešte bližšie. Ešte nám chce dať príležitosť pristúpiť k nemu. Ak je tu niekto z nás, kto ešte nevykročil za Pánom Ježišom Kristom, dnes je tá príležitosť. A nech aj tieto piesne slúžia k tomu, aby sme mohli dať tento krok. Kako je divná, ljubav beskrajná, za greh koji ja činim, on Syna pokláňa. Samomoćný Boh to môže učiniť, umesto da te kazni, greh ti skupi. Golgota cilj je svako ko želi život nov, jer tamo je na krstu otkupljen greh i tvoj. Golgotsku žrtvu primi kao dar Boží. Toliko ljubav nećeš bez Krista pronaći. Isus Kriste ljubi toliko beskrajno, ne trudi se da shvatiš, svima je nejasno, svojim ga umom nećeš dosegnuti.
večný. Golgota cilj je svakom, ko želi život nov. Je tamo je na krstu, odkúplen greh i tvoj. Golgotskú žrtvu príjmi, kao dar Boží. Toliko ľúbav nečeš, bez Krista pronačí. Golgota cíl je svakom. Golgota cíl je svakom, ko želi život nov. Je tamo je na krstu, odkúplen greh i tvoj. Golgotskú žrtvu príjmi, kao dar Boží. Toliko ľúbav nečeš, bez Krista pronačí. Tamo na Golgoti stojí Isusov krst, kao znak žrtve i ľúbavi. Silno volím taj krst, kde je Isus umro, grešnike da on sve izbavi. Silno volim ja Isusov krst, u večnosti slavit ću ga. Zato ljubit ću Isusov krst, do krunu života da mi on. Ali Isusov krst preziran od sveta, silno privlači srce moje. Sveto jagnje Božje sišlo u grešni svet, odrekavši se slave svoje. Silno volim ja Isusov krst, u večnosti slavit ću ga. Zato ljubit ću Isusov krst, do krunu života da mi on. Ali Isusov krst sav pokapan krvlju, za me najlepší na svetu je. Jer na ovom krstu za me umro je spas, da me spase i posveti gled. Silno volim ja Isusov krst, u večnosti slavit ću ga. Zato ljubit ću Isusov krst,
ću ja veran do smrti bit i sramotu ću podneti rad. Kad me pozove spas k sebi u večni dom, slavu njegovu primit ću tad. Silno volim ja Isusov krst, u večnosti slavit ću ga. Zato ljubit ću Isusov krst, do krunu života da mi on, do krunu života da mi on. Slavi ga sada, on jedini svet je. Pevaj i hvali, jer do veka svet je Bog, jedan jedini sveti Bog. Na čiju reč vojske neba kreću i svaki car pred kim kleknuće. Ko kaže reč i rasvetli tamu, samo naš sveti Bog. Dostojan ko je baš svake slave, sjaj čiji jači je od sunca. Pravedno vladali i ko danas, samo naš sveti Bog. Slavi ga sada, on jedini svet je. Pevaj i hvali, jer do veka svet je Bog, jedan jedini sveti Bog. Poďme vyznať. Čí to sjaj žeže kao vatra, čija to moc mŕtve podíže, ko je od veka do veka Gospod, samo náš svätý Boh. Slaví ga sada, on jediný svet je. Pevaj i chváli, jer do veka svet je Boh, jedan jediný svätý Boh.
jediný svätý Boh. Od svakog zla kome sasvim čisti, jedinog sina ko dao je, ko bi se nazvao mojim ocem, samo naš sveti Bog. O priateľu môj, ponáhľaj sa, poď Spasiteľ volá dnes, len k jeho veľkej milosti poď a srdce mu prinies. O priateľu môj, ponáhľaj sa, pod kríž na Golgotu. Spasiteľ dnes dá tvojmu srdcu tú pravú istotu. O priateľu, či ty nechápeš to? Ježiš pre teba učinil všetko. On pre teba svoj život dal, spasenie by si mal. Tam je pod krížom prameň spásy, liek pre boľavú hruď. Pán Ježiš dnes si teba volá, poď a blažený buď. To šťastie hľadaj, ktoré dáva krv z Ježišových rán. S vierou len pozri na Golgotu, tam trpel za nás Pán. O priateľu, či ty nechápeš to? Ježiš pre teba učinil všetko. On pre teba svoj život dal, ty spasenie by si mal. O priateľu, či ty nechápeš to? Ježiš pre teba učinil všetko. On pre teba svoj život dal, ty spasenie by si mal.
ty je. Nehľadaj pokoj na svete, tu ho ty nenájdeš. Bojuj, len bojuj, len bojuj, tvoj pokoj je hore tam. Nehľadaj pokoj na svete, tu ho ty nenájdeš. Bojuj, len bojuj, len bojuj, tvoj pokoj je hore tam. Po tebe túžim viac, môj Boh a Pán. Na dvoriach Boha živého chcem prebývať. Ťahni ma, pobežím za tebou rád. Veď sladšia ako víno je tvoja láska. Ťahni ma ranným slnkom, oblej ma lúčami. Nech moja tvár mi žiari od tvojej návštevy. Nech oblak Božej slávy môj svet mi naplní. Prebuď, čo vo mne drieme, obnov, čo vo mne spí. Po tebe túžim viac, môj Boh a Pán. Na dvoriach Boha živého chcem prebývať. Ťahni ma, pobežím za tebou rád. Veď sladšia ako víno je tvoja láska. Zobuď ma ranným slnkom, oblej ma lúčami. Nech moja tvár mi žiari od tvojej návštevy. Nech oblak Božej slávy môj svet mi naplní. Prebuď, čo vo mne drieme, obnov, čo vo mne spí. Zobuď ma ranným slnkom, oblej ma lúčami. Nech moja tvár mi žiari od tvojej návštevy. Nech oblak Božej slávy môj svet mi naplní. Prebuď, čo vo mne drieme, obnov, čo vo mne spí. Nebeský Otče, chceme ti poďakovať za to, že ty zobúdzaš naše srdcia, že ty poznáš naše situácie, poznáš naše životy. Aj dnes večer vystieraš svoju ruku ku nám a voláš nás po mene každého jedného z nás. Oče, ja ti ďakujem, že som počul tvoj hlas, draho, poď. A
A ja tak túžim, Oče, aby každý jeden, ktorý sme tu, ktorý počúvame možno aj za múrami, za bránami aj tohto miesta, aby počuli svoje meno, že ich voláš. Lebo Ty si to najbezpečnejšie miesto. Ty si tá jediná záchrana. Amen. Dobre, to také inštrukcie sme si dávali. Dobre, je tu posledná pieseň pred nami. A teda my sme radi za toto vaše pozvanie ku nám a sme vďační za to, že Pán Boh tu má svoj ľud, svoje deti a tých, ktorých chce pozvať do svojho domova. Gospod sláve dostojan je On. Král Boga našek sveto mesto je. I radosť zemle svet. Gospod naša pobeda je On. Ne bojimo se neprijatelja. Pred Tobom klečimo. Uzdižemo Tvoje ime, Gospode, zahvaľujemo Tebi za sva dela Tvoja u nama i verujemo Tvojoj ljubavi. Jer jedini si večan Bože, vlada cele zemlje i neba. Velik je Gospod, sláve dostojan je On. Grad Boga našeg sveto mesto je. I radosť zemle svet. Velik je Gospod, naša pobeda je On. Ne bojimo se neprijatelja. Pred Tobom klečimo. Uzdižemo Tvoje ime, Gospode, zahvaľujemo Tebi za sva dela Tvoja u nama i verujemo Tvojoj ljubavi. Jer jedini si večan Bože, vlada cele zemlje i neba.
Tebi, za sva dela Tvoja u nama i verujemo Tvojoj ljubavi. Jer jedini si večan Bože, vladar cele zemlje i neba. Jer jedini si večan Bože, vladar cele zemlje